Dalam pangkalan. Sebagai kuai. Ada nama sebagai bola. Masuk. Bukan pakai kare. Siapa? Ini sudah. Bukan saya. Pelan. Dari derecho. Why bola sebelah? Ini seperti 30 seconds. Equalize for the team. Kita capai bagi Wai Bolon. Kita akan advocate. Ya. Watch out, man, choose my dumb people. Yo, what's Kamusta? Tuloy ka, halika na para up, mga alright, no? Yun, Boss TV. Alright. So yun, Boss TV may laro kami ngayon. Pangilang game na natin to? Shoutout sa Lakers ni Archie. Hindi naman nanalo yun. Pangilang game na natin to? Mga anim na na. Ang anim na game na natin. Yun, 5-2 standing namin. Siyempre, 6-2. Yun ang mga player natin. Oh. Si Boss A. Si Boss A Please TV. subscribe my YouTube channel. Don't forget, So yan, bali. like, subscribe, and share. Hindi to. TV Mix. So yan, papunta na kami sa court mga kamarino. So sana manalo tayo ngayon. Makabakoy tayo. Anong paglalabanan? Alright. Tubig? Tapos tubig paglalaban. Magandang bakbakan to kasi wala pang talo yung Mga ni Cristo! malakas yung kalaban namin. Anyway. Kaya santo-santong dasal yung gagawin namin yun para manalo. Si Parididing, wala pa? Ayun, tapos to, St. Louis. Tayo na. Ayun, tapos na yung game ng ano. Sinundan namin. Sabit ka pala eh. Siyempre. Ada tak tahu. Gabon. Dalam pangkalan. Potensinya. Tumpul. Gimana? Awal kedua. Kasih nomor 14. Then. Tumpul. Tumpul. Ada nomor sebagai bola. Masuk area. Tumpul. Pakai area. Bola bola. Tak bola ni. Kita galawan. Bukit. Bola. Area. Tumpul. Number 14, pass to number 81. Siapa? Number 20 sebelah. Tumpul sama number 20. Ready time. 6 minutes exacto. Igual para 3 number. Number 3 para number 12. Wala, kayo tayo ng bola. Wala rin. No. Muli dito na, no? Sige. Third boy, for the break. Step back. Kapag. Jangan bola sa ilalim. Tutok. Para ulit bola. Kita ka number 20. Sa number 14, Castro. Tutok dito bata. Tutok. Wala bola sa rebound. Tutok Rales, kumuhin. Parang ano yun, medyo. Tutok. Parang Rales. Tapi, saya lalu. Boleh beri. Tutup, panai top. Saya lalu. Tidak saya lebih cerita. Tutup. Tapi bermata. Castro. Tutup, Sarai Castro.
Iguay. Huwag mapasa, sayang highlight. Sa ilalim, CNR. Silang Morales. Bulog lang. Jordan, 2 points, Silang Morales. Number 14, binaba ang bola. Silang Morales, dilipat. Erer, Jack. Right ball, James right ball. 2 minutes, 50 seconds. Castro. Number 12. Castro down. Steam down. Body shot para number 12. Supply body shot. Sa ilalim silupin. Ayaw piniraw na wala. Morales. 2-1. For the 3. Yes sir. 3 points. Number 24 seconds. Squad for the inbound. Pasok Castro. Tubo bata. For the 3. Wala. Clear. Tidak betul keren. Warai corners. 2 points para keren. Pascual. Dari derecho. Warai corners for the rebound. Ini Tracy McLean. 2 points para Castro. 2 points. 20 seconds. 20 seconds. Ano oras? Ito lang, Anong lang yun ang sakto? Castro, 2 points. Morales. Ito, kapila. Living na ba? Right. Sobra ang team. Sobra. Castro. Araw, tipos. Happy. Sama natin yan. Robert, Castro. Robert, Castro. Oh, ayos sila. Pero wala ang pangalan ng Bondi. May lipas ah. 20 seconds. First personal foul, 13 down. Ayan. Castro, gulong ko lang. Istiwag. Wala na. Ayan. Oh. Kontra na nila natin. Nice pass. Nice pass! Comedy natin, mamacho. Satu kapalasan, bagi Warai Bowlers, nandito ang St. Advocate. Sulang Pascual. Ang ilan naman yun, paano mo na magana-gana magkano? Kumakain mo ka lang. Iya ko, Paso. Ayan na. Dalawang slides lang. Dadalian. Suso. Sino ka sinalo pa ito? Yes, Suso. Ayan na, 2 minutes and 30 seconds. Pascual. Ano ba? Pascual. Ano na rin? Morales. Wala. 30. That's a foul. Foul. Ay, nakalako. Dahil siya. Umawas eh. Pagkala natin, itas na. Foul na ako na naman ang swede. Ako ang pangalawa. All 31. 20 seconds. Pasok. Kayo, diba? 25 seconds. 20
Nice one. Ball per Right to tayo. 15 seconds. Alex, may quick. 10 seconds. May running time yan. 10 seconds. Nasa na lang mga Glenn. End of second quarter. Ikaw yung referee. Bakit? Gana ballers. Bueno! Gana. Pitandra. Ay, tatalino pala. Kaya kasama ko naman. Tatalino. Paano na yung highlights? Naka 29 na Ron ay yung magdiding. Yung lola mo. Pate. Pate Mga ba? 29 patakbo. Mga 29. Ayan, mga 29 yan. Pascual. Ang ano bola? Umali. Okay. Yo, wala. Saan din ako nag-carry? Gana ballers. Wala ba yun? Ikuan. Sabi ko yan. Kung hindi mo wala ba? Bumata Kopi. Kasya to Kopi. Prepare to shoot. Bumata. Yes, sir. Yola. Ikuan. Sa ilalim lang sa kanila ng 14. Perfect. Shoutout kay Aljur. Shoutout, pa-shoutout. Bumata. Shoutout. Bawal ko tawag sa ibangay. Kaya. Ha! Hintay ko lang. Ilang ko siya gagawin ng pamangkin ko yan. Ito, mabi ka dyan. Second free throw. Pasok. Tumingin ka. Good boys. Maray. Legit. Pascual. Pascual. Castro, 15 to shoot. Nakita. 10 to shoot. Good boys. Maray na mga bola. Castro. Gulo-gulo yung legit. Diretso. Wala. Ayan, Waray. Waray. Aliyah po. Ganda naman. Pinasawin. Pinasawin. Kusahan ng Guerrero. Wala. Ano ba? Nagagawang pa ko. Kung sino nagagawang pa rin nila. nanginginig. Siyempre. Paul. Cheche, video mo dun. Pasok na pasok yan ah. Sige, pasok. 2 minutes, 25 seconds. Zero. Ikuan. Hindi ako na. Wala. Pate. Pate. Pate naman. Ano yung ginawa? Ano yun lang? Pasok. Pag-bonus. Stubig. Bumata. Wala. Ano ba rin? Permain. Pagkaon. On number 28. Third. Wala dito. Pasok ang unang free throw. Throw. Wala. Kaya mo na bola. Natutulog. Wala iba. Crazy na naman ang ginawa. Mga kaibigan. Kanya pa rin. Paul lang yung katawag. Foul. Foul. 28 minutes lang nag-video pala. 28 minutes. 1 minute 15 seconds. Ganda. Ikuan. Ayan na. Basket na. Pangalang tawag kay number 12. Unayaw. Unayaw ba yun? For penalty. 4-4. Pasok.
unang free throw. Isang minuto ha. Complete. Again. 45. Bukan sekarang Pascual. 30 seconds. Equalize for the Bruins. Yes. 20 seconds. 15. Foul. Wala pang time. Edos na. Tay! Maya ka! Tigagad eh. Dah. Edos na sa ito ang kitang niya tayo. Salamat po mga kaibigan. Pass na lang. Third quarter na po tayo mga kaibigan. Tayo talo. Quarter ko lang. Third na pala? Third. Yan na naman. Third pa lang. Bayan. Cheating! Castro. Castro, tutupi na mata. Ibo, tupot. Kaya na ang bola, kaya na sila ng tanga na bola. Ready na. Ang gagawin na namin, pang-gangster yun eh. Kaya na naman. Naburuan na, naburuan. Ano? Sultan ko rin. Ano ba? Ibang drive. Castro, tutupi na mata. Wow. Oh, pinalawa pa. Maluwag pala yun. Sa mga natubang. Pascual. Bago ko doon. Pwede. Wala. Sir, tumbang. Paralo. 2 minutes and 59 seconds. Look. Foul on the ground. Right. Kanina. Pwede pinagdal seconds. Apa eh? Bakit ka rin? Castro. Takot sa computer ah. Pero sa Kobe. Pupot. Benar. Castro. Paralo, Pupot. Tetapkan, betul. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ikuan, kemudian. Dulu kita, ayo kita, betul sudah. Dasar, oke, dasar. Ikuan. Baik, jangan kaya kan? Para sa atin, yan yung 10 seconds. Sawang ko kita natin sa vlogger natin ngayon. Player ng vlogger ka, right corner! Kamusta? Tuloy. Urut, ano siguro? Lebih siap. 15 shot, 1 minute! Wala? Ah, grabe yun, no? Bebas, 51 seconds. Yung sabi ko doon, pwesto ka lang eh. Akin tutira. Ayan, Castro. 45 seconds. 30 seconds. 12 seconds. 35.
seconds. Yan na. 15 shots. Tira dong. 29 seconds. 20 shots. Grabe mga assist yun ah. 18 seconds ha. 15. Tukot. 10 seconds. Ayan. Alam lang lamang. Nice. And that's the game. 2 minutes. Ito Pulo. Satu pula sa kanyang galing. Hello mga kawaray bowlers. Siusap mga waray no, so panalo tayo. Ano masasabi mo? Pre, ano masasabi mo? Yun. Panalo ka to eh. Nice game, nice game. Panalo din yung side mirror mo. Yun nga lang. Yun talaga. Yan o. Oo, di ba? Ganda na side mirror mo. Wala, di na to eh. Hindi ba? Anong bola? Ayan o. Oo. Tingin sa kanan. Tingin sa kanan. Yan. Ano ba naman guys? Oo. Kawawa si Kawawa. Kawawa. Yan mga waray no, so panalo na naman tayo. Ito talaga yung cellphone. Hindi masinat. Hanggang dito na lang muli. Yan mga waray no, hanggang dito na lang muli.